Jo, Pak, bapak rek rondanya. mau tuh sih malam Jumat ke ronda. Sieu naon cuma malam Jumat. Kayak juri bebegi gerah lah. Arit kanjutna. Ayo ngomong teh bapak mah. Nya. Oh, apa yang terserah lah. Ini bejaan geus ka kolot. Sewaro. Enak ronda aing ah. Ngomong aing ya. Assalamualaikum. Ngomong. Ngomong. Waalaikumsalam. Waduh, Mang Berong semangat amat, mangar ngeronda teh. Atuh heueuh ah. Mamang pas nuwaan enak teh kan malam Jumat, Mang. Aek malam Jumat aek malam Minggu sugan. Aing teh sieun ieu aing mah. Sebelum aing mah mangkat we. Atuh ayo Kuring mangkat. manteh. Ayo. Jol, mangkat heula aing. Ronda. Ayo mangkat, Mang. Jika nih hujan, Mang. Bae lah. Malam Jumat. Kan dihajar buang malam Besi aja Jumat. bebegi kumaha? Bebegik. Duruk bebegik mah. Astagfirullah. Ayo mangkat ah. Gila tuh. Tarik mah. Mang kudu naik ieu, Mang. Ah, burangan. Sia. Oke. Ih, burangan sia. Buru ke pos. Duh, sepi amat ini ya posnya. Aduh. Meni burangan. Ala kanjutna burangan mah. Aduh. Kok malam Jumat, malam Minggu sugan. Belum kudu. Aduh. Ala kapeler. Malam Jumat enak teh, Mang. Mungkin jam 12 biasanya sekala luar. Sekala luar prosotin. Anjing mulut kieu anjing sieun kieu anjing sia sing ngomong wae. Ah, Makan, nah ini teh malam Jumat yang serangan. Mang ulah sok sompral, ini teh malam Jumat kayak di panggihan karak. Belet nih, Mang. Urang kila nya. ke mana sia aing sorangan di pos kete ah. Cenah tadi wanian kedeung urang hayang kila ka tukang tas gedeung. Gila awas. Moal, ya. Yang Jumat tuh. Heeh. Amat iya, marana iya bang berongnya. Kalau tak sukanya, beriannya suka gua ini. Seru juga nama. Terus gitu ya, pasti. Oh, sih nama ngaronta ya, jarang penting soalnya. Paling beriannya sukanya. Bukan ah. Kalinya pas bentuk situ udah masuk kan. Sia. Tak kapus aing aktif. Banyak ngerian budak aing sana mah di pos kira rendah. Itu masih. Wah, aing gabut aing yang si Acil eueuh aing. Ah, pas gitu teangan tenggung sia mah geus. Urang angkat lo kopi mah aya. Ayo. Yo. Masih ya. Sare aing ya terus timah atau kok di kos gorila kebon ai sia ngan sare we sare Made tua ono. Lu mau saya yuk. Mana? Ke pos. apa nama mantap nang kopi mah aya aing ketadihan Sirudi pergi Sirudi Jalan-jalan. Akbar astagfirullahaladzim ari siang ngagetin aing naon ieu teh malam Jumat tapi omongin deh. Naon sia? barinan mikas burung pernah nanti Di dinya pernah. Aing baturan ronda Mang Berong ka dia dia. Masih kemarana. Ya, ronda. Ngaronda siapa? Ngaronda apa ngejalan Mang Berong dia? dah tanya kau inti Beunana. Aing mah sorangan di ditu. Sok ke jalan mah. sih mah Ayo. serangan nenek Komain hujan rintik-rintik bener tuh. Hujannya rintik. ayo dulu hujan deh Ayo. Mama teh berangan aing teh malam Jumat teh. Si Rudi ka mana? Dia ingat ulila. Ikut merinding dia buluk-buluk aing nih. No aing teh berangan sebenarnya mah. Astagfirullahaladzim. Woi, saya tak
awas nya aing teh berangan. Soalnya aing mah. Pak si Rudi dia aing kemana? Eta budak ieu teh kulila. Aing mah Saha dia eta dia? Pak si Rudi kemana dia aing berangan. geus meureun ya. Kieu meureun. Geus kieu we kieu. Geus kieu. Sebelumnya. Bener tuh. Ya, bener tuh. Ya. Ayo makan. Mantap. Ngat ya. Astagfirullahaladzim. Mana eta? Bang berong borangan. Oh kayak gini. Mantap nak, mantap. Aduh, eta nu si mantap Bang Berong. Terserah tuh. Berangan kitu nya jadi sieun. Tapi ngomong aing merinding ieu. Hah? Tapi jadi merinding kieu nya gara. Mana tong dong? Aing kuat wah. Heuh, pokona kitu ble. Hah? Aing beunang di. Jadi tuh hujan-hujan begini sering ikan dulu. Merindingnya, Cir. Astagfirullahaladzim. Usaha saha dinya. Astagfirullahaladzim.